Tumothingi TV. Today, I decided to officially report to my office. Munini wa governor wa Siaya William Odol ni ashokereirie ofisini yake wiki nini thutha wa kamiti ya bunge ya Senate kwaga kumuhagura. Kuria, tunakuelewa, tumekusikia na tumekupata. Makirima ado aria makara mugodaini wa East African Portland ni mokireire na njira nene minister wa biashara Moses Kuria. Timu ya Harambee Stars kurorana na timu ya Ivory Coast thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup. Na nguririkanie no ukorwo ukiaraniria nani kugerera kuria mwena wa page ito ya Facebook ni @Mothingi TV, kuria mwena wa YouTube ni @Mothingi TV, kana kuria page ni yakwa ya Waitherero wa Njoroge. Na tukiambiriria ni ati munini wa governor wa county ya Siaya William Odol Thiria ofisini yake udoria urakorirwo ugikora aruti yake awera makimaka kuona ni ndeto irakorirwo yanka ya hinahi na matirakorirwo makimwirigirira. No thutha wa mathaa meri ofisini ni arasherire taunini ya rungu rwa ugitiri munene na kuria araririe aikari na kuria governor wa county ino James Orengo makoro makirutithania wira niguo gukuria county ino ya Siaya. The rallying call that I am making as the Deputy Governor of Siaya County is that the Senate made its determination on my impeachment proceedings at the Senate in Nairobi. I want to implore and plead with Governor James Orengo that we need to put our differences aside. What is important is service delivery to the people of Siaya County. We had a proper robust 9-point manifesto. We need to deliver on the 9-point manifesto that we promised the people of Siaya. Issues to do with water, issues to do with medicine in health centers and hospitals, issues to do with bursary for bright, deserving children, issues to do with youth and women empowerment, and the rest of the other very important 9-point manifesto that we talked about. It is time that we put aside our differences so that the people of Siaya are able to get the service they deserve. Mine is a call for peace and a call for reconciliation. And I want to encourage our leadership. I want to encourage church leaders, elders in Siaya County to bring us together so that in a very accelerated basis, we are able to embark on the journey of transforming this beautiful county of ours called Siaya. Na tugetigana na icio cia munini wa governor wa kuria county ya Siaya ni ati atongoria a UDA mwaho-ini wa Kenya Kwanza mageire na gikaro na andiki a mohoro magikomithia mirorongano guku bururi-ini haria maugite ni gutwara bururi hathara na ningi kunyagia uthii wa nambere kana ukorwo makinyihia uthii wa nambere ta uria Wambui wa Njau aratariria. Makireria andiki a mohoro atongoria a kiama kia UDA kiria kirithi wa moho wa Kenya Kwanza atongoria aya ni makomithetie mirurungano iria ikoretwo igithie na mbere guku bururi-ini kiria maugite ni weyendi wa mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga. Understand, and he must remember that William Ruto did not take up arms, did not resort to violence, did not go to the streets. Mwandiki mukaru wa kiama giki Cleophas Malala augite matigwikira gukorwo na mirurungano ingi kuona ati ni guthararia thayu wa muingi ningi ni guthukia uthii wa nambere wa bururi. And therefore tunasema kwamba tunakashifu vilivyo na tunasema hatutazidi kuruhusu mambo haya iendelee. Tumekuwa tolerant,
tumeweza ongea. Muikareri gete wake mageki Cecily Mbarire aliowe governor wa county ya Embu onake ni akomiretie horo uyu akiuga ati a Kenya hindi ya mirurungano ni marafurirwo indo ciao angi marate mioyo yao na ningi bururi urathara wa ciringi bilioni 3. Mbarire ni oretie mutongoria wa mung'ethaniro etikire ni ahotirwo githurano-ini on the heinous atrocities observed during maandamano yesterday, the 12th of July 2023. UDA party condemns in the strongest terms possible their abhorrent acts of violence and the destruction of property. Nake mutongoria wa arengi Kimanishungwa ni anyitete baru merio ino na haria augite ni makung'ethanira na Raila Odinga. We have vindicated that Mr. Odinga is living true to his character and name as the Lord of Violence and the Master of Anarchy in this country. So we wish to state that what we have seen and what has been christened as protests, picketing and demonstrations over the cost of living have nothing to do with peaceful protests. Mubunge wa Gatundu ya Mohoro akagombe onake ndanagwa kuria aigete ati ni magutabania mĩario ya thayo micini ya atongoria aya ario Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua niguo kumenya thina uri ha. Turathi mundu gwitwo Raila Odinga, turathi kuria muthaiga kwa mundu gwitwo mundu wa kuria Karen kwa mundu gwitwo Martha na kwa Kalonzo onao haria maraigwa mahinyitwo ni uhoro to discuss to na tugathie na thayo uti mundu wakora kuita mahiga uti mundu gathie na mavanga kana ki mahuru tucoke tukithie tuhe president information hiyo tumenyera tugucoka twaku kuma hau. We are not going to allow this, and this government is going to stand very still, and we are going to deal with you, Mr. Odinga. Hakuna mtu akona mtoto kwa mgongo hapa. Hadoine Hamuthingi TV jitikaga Wambui wajao. Thegio muno mundu ugwitwo Wambui wajao ni undu wa riboti iyo na tugithie na ici maine na mirurungano ni ati ngwataniro ya onjoria kuma kaunti ya Nakuru ni mokireire kiama kia Azimio makiuga mirurungano iria yari muthenya wa Gatatu yororete gukorwo magithukia biacara cia noti ya thayo ni morite thirikari ikerwo ikimatacukiria makinya make watho nundu wa uria makorirwo makiananga indo toria Mumbi wa Munyiri aratariria. Tanero ya onjoria Nakuru ni manairie mirurungano ya muthenya wa Gatatu makiuga ndirari mirurungano ende ni uici uratabanagio. Riu makero makeni na kuga ngikorwo mirurungano yo ni guthie na mbere malicemba kugitira biashara ciao. Wafanya biashara hapa Nakuru jana tulishuhudia hasara kubwa sana, na ile maandamano ilikuwa ya jana haikuwa maandamano, ilikuwa njia moja ya kuweza kuharibu biashara na kuharibu ile uhusiano ambao uko hapa kwa kaunti yetu Nakuru. Na jana biashara asikuweza kuendelea. Na sisi kama muungano wa biashara hapa mchini wa Nakuru tunasema hivi, tunataka kuwapatia honyo. Hiyo mkomo mwingine wanasema itakuwa mkomo. Sisi tutajiami kama wafanyabiashara na tutaweza kuprotect biashara zetu kwa njia yoyote ile. Atogorete ni muikareri gete wa Omuli murugano hadhara maratara kuona biashara cio ciothe ciatindire ihinge. Ni mathiete na mbere kuga mirurungano eno ya gucokia bururi haria wale mwaka wa 2007. Na tutakubali tena hapa Nakuru tuweze kurudi mwaka wa 2007, mwaka wa 2008. Tutakubali tena hapa tuweze kuwa na maafa. Mwelewa ya kwamba Nakuru bila sote siku hapa na tumekaa na amani tangu wakati wa election. Bwana wetu amefanya kazi kubwa sana ya kuleta jamii hizi zote pamoja. Okireire mutongoria wa Azimio Raila Odinga nikire marugani afatie gukuithio murigo wa uthukangia wa bara ya expressway na gukombora nyanake iria maragwera cietwo kuma kaunti ya Kisumu moke mathukangia biashara ciao. Nguvu ya kuangusha the expressway. Hakika hii ni jambo la uporaji, hii ni jambo la udanganyifu. Raila Odinga, tunajua kwamba unataka handshake. Tafadhali ndugu yangu, ujue kwamba miaka yako kutoka katika siasa imewadia. Irio guo ni mahinyereirie thirikari ikorwo ikioera atongoria othe Azimio makinya ma watho ma wanangiki wa indo guku bururi-ini. Naomba serikali yetu iweze kusimama imara, iweze kupigana nao watu wanafanya uhalifu ambao wanataka kuchukua mali za umma
kwa sababu hao watu idlers ambao wana kazi ndio maana wanapenda migomo ili waweze kuharibu biashara ya mwananchi. Wakinala wa Azimio nimwambia kwamba aweze pia Wakenya wafanye kazi, serikali ambayo tulichagua ipewe nafasi iweze kufanya kazi na ili tuendeleze maisha yetu. Handu-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Mũmbi wa Munyere. Thengi muno mundu witu Mũmbi wa Munyere ni undu wa riboti iyo na tũgĩkihoka ati thirikari ni gũkorwo ĩkĩrora ndeto ĩyo ĩgimaine na uhoro wa mũrũrũngano nĩ ũndũ wa gũkorwo tũgĩkĩnina uhoro wa ũthũkangia wa indo oro ũndũ ũmwe na biacara. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ ati ũrĩa warĩ gavana wa Kakamega Cliff Oparanya nĩarekereirio kuma cini ya borithi ya Kakamega thutha wake gũkorwo akĩhũngwo mahũri na gũkorwo akĩandĩkithia riboti. Nĩarĩirie andĩki a mohoro akiuga we ndarĩ mahĩtia ararĩ namo na nĩ kũingĩrĩrwo arakorirwo akĩingĩrĩrwo nĩ andũ a kĩama kĩa mũng'ethanĩro nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ĩgimaine na thogora wa mũtũrĩre. Reaching Haega, I saw 3 vehicles. Vehicles which blocked me, 3 vehicles blocked me with private registration. And immediately people were in civilian clothes, jumped out at gunpoint. All of them holding guns towards me. So I said, what is wrong? And then my driver was pulled out of the car, and the fellow came in the steering seat claiming that he's a CID officer. I'm required at the police station to record about the demonstrations in Busia using government vehicle. So I've come here. He has been trying to talk to the Director General of CID. Unfortunately, could not get him, and he requested me to write a statement, but I declined to write a statement because the way I was treated as a criminal, I didn't like it. So my lawyer, whom I was with, Mr. Chesaisia, volunteered to write the statement on my behalf. We have put the regional DCI on demand to tell us the reasons of arrest under the Constitution. He has completely failed to give us any tangible reason of arrest, accusing the governor of leading demonstrations in Busia and Bungoma yesterday. He is basically asking the governor why he was exercising his right to demonstrate. Having given us no reason, we demanded for the immediate release of the governor, and they have released him unconditionally. However, they have retained the vehicle. We are giving them 24 hours to return back the vehicle to the governor because it is his entitlement under the Kakamega County Pension Act 2022, Section 21C, as read with the second schedule. If they do not do that, we are making a demand this evening to the Director General of DCI, and we are suing the DCI for the harassment, intimidation, and violation of the rights of the governor. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari ya kĩbũrũri na honge cia kũhunjia thayũ rũgongo rwa bũrũri kwĩrũrĩrĩ iria irĩithagia mahiũ nĩmanjĩtie mũbango wa ũkinyanĩria mbeũ njĩthĩ ũretwo Morans arĩa mahũthĩkaga kũiya mahiũ handũ ha mũbango wao hau kabere na kwaria na kanjũ ya athuri. Obitha kuma kwĩ ministry ya ũgitĩri nĩwe ũĩkaine ta Jacob Narengo nĩorĩtie kanjũ ya athuri marutithanie wĩra na macibũ kuhoya rutha kwĩgie ũhoro wa ũici wa ng'ombe oro ũndũ ũmwe na mahiũ mao na ĩkwaragia ũũ hingo ya mũcemanio wa macibũ na kanjũ ya athuri kuma kũrĩa mwena wa Isiolo, Samburu, Marsabit, Laikipia, Meru oro ũndũ ũmwe na mwena wa Isiolo. Resolutions tumefanya Coronado nigeta maginete tutaandika vizuri kwa kikao hii ambayo ilikuwa ni kongamano ya jamii ambaye hapa na pale wamekuwa na shida ya wizi wa ng'ombe ama cattle rustling or cattle theft,
ambaye ni jamii ya Marsabit County, Samburu County, sehemu ya Laikipia, Isiolo, Meru. Hizi jamii ambayo wamekusanyika hapa katika hii siku 3 wamepitisha kwa kauli moja kwamba wataishi na amani na watashan ama watajiepusha na maneno ya wizi ya ng'ombe. Still, there are some people whose livelihood has been affected. Breadwinners have been killed in the process. Close to 390 deaths in the process. Close to 207 injuries emanating out of this cattle rustling. And we feel like if there is no affirmative action is being taken, and this will continue to affect the entire development where the conservancies are playing critical role. Mambo ya wizi. Kuna wizi na kuna mila. Nina kabila yetu, kabila ya jirani yetu wanachukua wizi kama mila. Sababu tribu ya Lekeshili wakioa sisi Lekero tunaingia. Tunafuata hiyo nyayo. Haya, Mawali inaingia, inafuata hiyo ni kama la. Lakini sasa lazima tu kitairi tribu hii anaingia. Tribu hii inaingia. Ni kama wanafanya interview ya mitihani, hiyo ndio shule yetu sasa. Hiyo ya vijana ya kisasa. Ninauliza swali. Tugithie na mbere ni ati makiria ma mere 12 nio ethikoretio mugodaine wa Shakahola 95 nio mahonoketio nginya na riu andu 384 nio makwite guko 37 magikio ngono magikuruhanio na iko ici cia mugodaine wa Shakahola. Uthikoria uyu ni ugakorwo ugithie na mbere kiumia giukite ikereka ria gatano. Na mwiroreri wa Muthingi TV nditikiria tukorwo tukikiria oro hanini tukorwo githia na mbere na uria ukigariura. Ngefidine muremi muramati. Ngefidike kikere kwa ukara mithi kana wakana thaa 8. Ugakorwo na nie niguo kufundithie maingi. Uhoro wa uremi wa irio urio kuiga ng'ombe na ngoko na nyamu ciaku wega, urio kuhota kunyitanithia technology niguo wote kuona indo iguguteithia uthie na mbere na urimi ukurehere mbeca. Tugie na mwago twikenere tugithomaga na mundu gutuma Njoroge gatundu ni undu gibindi kiretwo ki murimi muramati.
nitwakorwo tugicokereria ororge mwiroreri wa Muthingi TV gikorwo ni ngora igorera television gakuwe igwe we mucie kuri mwena wa Facebook ni Muthingi TV kuri mwena wa YouTube ni @Muthingi TV tugithie na mbere ni ati mathikota aria maikaraga gicigo kia Mavoko mwena wa Kitengera ni mokiriire minister wa Iganda Moses Kuria ikiria marauga ni ndomereri iria arekirite mutambo-ini wake wa Twitter akiuga nio mavangite na gutafania mirurungano mwena ucio na moritie minister uyu akorwo akimucunga muhera kona ndomereri taino no icungirire thirikari guteaniria mubango wao wa kumahe migunda. Tunakuelewa, tumekusikia na tumekupata. Wacha kutuingiza kwa ile maneno atuhusiki. Usisha mwenye anahusika kwa hiyo maneno, unamuelewa na unamjua na unamfahamu. Sisi hatuna nguvu ya kupigana na serikali. Tuko tayari kufanya mazungumzo na serikali na tuko tayari kutoa hata ile shamba president alisema kupitia wanyama. Tuko tayari juu kitu ya kwanza sisi hapa Athi River kuna watu wengi sana wako nyuma yetu. Kwanza kuongea ni mambo ya CS Kuria. Kuria si mambo safari ya kwanza kutu attack. Last time alikuja Portland akasema anatupurusha. Mara ya pili ni hii ameunganisha na mambo ya president na vice president. President alituambia vizuri mambo yetu iko sawa na anaendelea kuangalia through our governor. Si ni watu ambao tunatii sheria na hatukukusanyika pahali. Hakuna watu tulikusanya waende wakafanye kazi hiyo mbaya mbaya huko Mlolongo. Naomba kama inawezekana through our president Bwana Kuria who apologize kwa hao watu wanaita squatters. We are still Kenyans. Hata kama sisi ni squatters, tuko kwa shamba ya serikali na sisi ni wa serikali. Mubuge wa Kitutu na oria nowe mwigiki na wa kiama kia UDA Javeth Nyakundi niokiriire na njira nene thikanirio kana njikarikanio cia miario gatagatĩ ka gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati na muhiuria mucarisha wa aria aingĩ bunge-inĩ ya kĩbũrũri niwe Silvanus Osoro na mubunge uyu aritie ari igongona-inĩ ria kuheana bathi cukuru-inĩ umwe mwena uyu wa Kisii na kuria augĩte atĩ ũndũ ũyũ nĩũcũngĩrĩirie kũhotoma kwa ũthii wa na mbere thĩinĩ wa gĩtaro gĩkĩ thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Wale wote ambao tuko katika maneno ya siasa, tuwe na subira, tushirikiane pamoja. Hapa Kisii mambo yamekuwa mengi, mambo ya vita, kikundi hiki na kikundi kile wanapigana. Mimi nataka kuwaomba wanasiasa wote, gavana wetu, ndugu yangu Mheshimiwa Osoro, wabunge wote wa hapa Kisii, naomba tuweze kuishi na amani, tuweze kushirikiana, kwa sababu tukiendelea na hizi vita ambazo ziko Kisii, wale ambao wanaumia, wale ambao wanakufa ni watoto wetu wa Kisii, ndio ambao wanakufa. Hakuna mtu kutoka nje ambaye anakufa, ni watoto wetu. Katika Biblia alikuwa katika mashua, maji yanapiga namna hii, Yesu alikuwa amelala, wafuasi wake wakamuamsha Yesu, amuka, amuka, kai, tunazama. Mungu alisimama akawaambia, nyinyi imani yenu iko wapi? Nyinyi imani yenu? Mimi imani yangu iko kwa Mwenyezi Mungu na nina imani ya kwamba hapa mbele mambo yatakuwa sawa sawa. Tukiamini Mwenyezi Mungu, mimi ninajua hapa mbele mambo itakuwa sawa. Hii joto yote ambayo iko, hii joto yote itaisha. Hii njaa yote tuko nayo itaisha.
Itokorwo tugicokereria oro rigi mwiroreri wa Muthingi TV jizikire tukorwo tugithie imwe kwa imwe ginya korea iharo-ini na tukiambiria ni ati kirabu gia KCB ikiamrite Bernard Mwara tanya fara wa mweru thutha wa kirabu giki kuheanwo ukorwo ikihererwo ni Zedekia Otieno. KCB mararikireirie bitika ici cia Kenya Premier League mari namba 5 na pointi 64 kimera-ini kihituku. Okay. Kwanza, I'm very happy for the management of KCB for trusting me, believing in me. I think it's a new challenge for me, and I think it's a good challenge in our career. Going forward, I think the club has the mission, the club has a vision, and also the goal, and I'm aware of everything about KCB. Today I'm pleased to welcome you this morning to witness the conclusion of a process that has been with us for the last couple of weeks. Today we are unveiling our revamped technical bench for KCB FC, which will be led by Bernard Mwalala as the new coach. His entry into KCB family is a great opportunity for us to bolster our chances of winning the local and international. Tugithie na mbere ni ati timu ya bururi Harambee Stars ni itanyitwo kunyitana Ivory Coast thiini wa ngaragano cia gitaro kia Afrika na Kenya mari thiini wa gikundi kia AF na timu ya bururi wa Gabon, Gambia, Burundi orodomwe na bururi wa Seychelles. Tugithie na mbere ni ati timu ya bitika cia ikabu mwena wa Armenio Morans maratakirwo ni Morocco na ikabu 55 hari 46 na marakufanirio ni kiroto kia Morans kuingira ikirika ria semi-final bitika-ini iria irathire na mbere mwena wa Luanda bururi-ini wa Angola na Kenya meriga kuhotana ngoga ya silver bitika-ini cia mwaka wa 2019 thiini wa bururi wa Mali. Na mwiroreri wa Muthingi TV hau niho tukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu matha ici ngatho cia mwanya kuri we wakorwo kinyitanira nanie ngatho cia mwanya kuri ari othe makorwo makiruta wira munene gutigirira mohoro maya ni makorwo maigukinya na njira iria yagirire ni ngakwendithia muthenya mwega thina mbere na kwirorera Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema ritwa ria kwa ni Waitherero wa Njoroge. Nitutete mawoni maku na nikio no twende kuigwa mateta na mendekithia maku iguru ria tafarira citu. Araniria na ithuĩ kugerera namba ya WhatsApp ni 0776 847 247.
muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake ni tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi.